angizukwanda kakhulu kodwa ngibona ukuthi namhlanje ukuhlangana kwethu ngibonge kakhulu amabutho akhona mavikela sihlalo nabesilo belubaleke kakhulu lolu suku kuba sihlangane ukuze sikhipane ameva libhlungu iqiniso liyahlaba kodwa liyiqiniso liyakha nina besilo niyazi ukuthi amanga amnandi amanga kuneqiniso ingwenya trust uyabona nje amampunge nje konke futhi abafuni ukuthi sazi ukuthi kukhonani phakathi baningi ke amakhosi nendlukulu futhi kanjalo nesizwe bebuza ukuthi awu ingweyami ihlakaza amabhodi iyaxoshana ingwenyama yenzani nina bendlovu ngoba phela kade ngigonqile ukuthi awu sithi igonqile ingwenyama shuthi lapha emgonqweni kuningi okwenzakalayo okuhambisana nobulungiswa nabesilo kulezi inyanga ezimbili esisuka kuzo kuya kweyintathu ekuqaleni nje kwalonyaka kube isikhathi esinzima kakhulu ngoba umhlaba kade ulindele lezi inkulumo lezi ekade zikhulunywa namhlanje ngusihlalo wengwenya trust lokho nabesilo ngakwenza ngamabomu ngoba ngathatha isinqumo sokuthi njengengonyama akekho ongavikela umhlabathi kaZulu ukwedlula mina nina besilo isihlalo lesi sikahlalo wengwenya trust yebo khona ngifundile kodwa ngifundelanga ubumeli sidinga umuntu owazi umthetho sidinga umuntu owumZulu ozokwazi ubukhosi azi usiko mpilo lwethu singamaZulu ngalokho kubalekile ukuthi siqonde nabesilo ukuthi kungani ngisasiqhoqobele lesiyahlala ngisaqalaza ukuthi konje ngingabeka bani ngoba phela amaningi amadoda ahlakaniphile kwaZulu sesinawo manje nina besilo ngiyazi ukuthi amakhosi asedlukulu nginganye nani kule trust nina besilo ayingafi ezandleni zethu lento enhle kangaka eyakhandwa umntwana naye wayengedwa wayehlangane nabanye benombono wodwa ukuthi lokade kushiwo nje umfundisi uRoyal Chaplain walapha ekhaya ukuthi mase imbokodo siyimbumbe ngeke sidlale igebengu ngoba lento eyenzakalayo manje kuthiwa ifa leyithutha lidliwa zihlakaniphi asazi kunemihlaba edayisiwe la inkece zakhona akazi ukuthi ishoniphi
kunzima bantu besilo kuleli board. Ngiyambonga uMadlamini kodwa phela naye kuyazwela kuye ngoba phela ngizalwa nguMadlamini mina. Uyahelwa ukuthi kwenziwani undodana. Uye yedwa kuleli board owayekwazi ukuthi angilwele angimele ebhekene nezifundiswa abadudule futhi beduduleke. Ngathi mina awu malume leli board ngoba lenza kanjena nje alikho leli board shuthi iboard nguwe ngoba nguwe wedwa ophilayo la. Ngalokhu nabesilo kusezandleni zethu siyisizwe. Lokade kusho nje umntwana waphinda ngena ukuthi uMadlamini uyi-asset kithina kakhulu. Namhlanje yusuku lokuthi kumele sibone ukuthi kwasha amaXhosa ukuthi ukhuseleka kanjani. Kumsebenzi wethu lokho. Kodwa asizukukhuluma lokho lapha ezidlangalaleni ngoba kuyoze kuzwe izitha abantu abangafanele bekuzwe ukuthi kusukela masuka la senze njani ngokubambisana noMadlamini. Ngoba isimo sikanjena nje usanithe fahla kuningi okunye kuyesabeka ngoba angifuni ukunethuka kusengumhlangano wokuqala lo sihlangene kulokhu umhlangano kuthiwa isibaya ngithanda ukubiza imbizo laba bepolitiki ababiza imbizo angisiyipolitiki siyipolitiki samakhosi la. Ngalokhu nabesilo kasizukubulala ubuthongo kusazosetshenzwa sisazokhumula amabhantshi siwabeke phansi idudulwe lento. Nina besilo ngiyanethembisa sengidlula ngingene indaba yethala. Ziyahlupha zombili lezi zinto ngoba manje uZulu zimfaka umuntu wesweni. Bathi sithule sicabangani nje ngoba kwenzeka kanje. Ngeke sibatshele ukuthi sicabangani kodwa siyaphambili. Ngeke yenzeke lento le abafuna ukuyenza ngoba siyabazi laba bantu laba bagangayo. Mina sekuyakhona sengizokhipha igama lomuntu manje. Ukuthi liyinkomo nginandaba nenkomo mina. Ngoba uyakubaganga. Nina besilo ngoba ngisho nje ukuthi bekuyisiqalo lesi semihlangano ukuthi nikhanyiseleke ukuthi kwayona ingwenyama iwusihlalo kulomsebenzi eningithume wona njengesizwe. Mina ngisenkingeni ngeNgwenyama Trust ngikhathazekile kakhulu. Amakhosi ngiyazi sawubambisana. Ubhlungu ngoba kwayona inkosi uMkhize ukuthi ikuvumelana ukuthi ingasayina izenze mina ngisazolufakela amehlo udaba lwenkosi uMkhize. Nina besilo ngicela ukuba ngidlulele phambili kulokwethala. Ithala nakhona kuyafana. Kuyafana ukwethala. Sibacelile ukuthi abeze namhlanje. Abangeza.
becelwe inkosi yabo abangeza wathi aningayi lapho lowo. Uyabona ukuthi laba bantu basebenzisana nalaba bantu abangiphikisa ukuhlala kwami kulesi sihlalo. Ngoba yakusho yakudalula ingwe yamatrust ngelinye ilanga ukuthi bona abasebenzeli indlula mithi bona. Bekade behlezi nomntwana umbonisi. Kanti ke igama ngelokuqala ngilikhipha. Nina besilo eyethala izolunga ngoba isifikile kumongameli, ifikile futhi naku premier. Siphe kwayo siyayilungisa. Khona bangalifuni leli bhanga, thina siyalifuna. Akuyiwe inkantolo, akuvunyelwe umthetho uthathe indawo yakho ngoba sonke masingahlanganisa ishumi ngoba asazi ukuthi le license yethala ngempela. Sathi sivuke ekseni kuthiwa ithala lisena license. Manje into engena license ke uyikhulumela kanjani uthi yeka leyo nto leyo ayina license, ukhuluma into engena license. Futhi nje uyahema. Ngiyayifuna le license ibuye le license kuhlalwe phansi etafuleni ikhulunywe exoxiswana. Uma ukuthi njani sonke siyohlanganisa amashumi la uma ukuthi khona imali efunakalayo sibanike leyo mali ekuthiwa idliwe. Ayaziwa lapha eSouth Africa amabhange adla imali njengo VBS cha yadliwa imali ibukhoma lapha. Ngeke sithi kodwa manje ithala ngokuthi nakho abantu bafuna ukuphelelwa zikweletu. Akekho umuntu ongenaso isikweletu lapha emhlabeni. Asibambisane ezulu omnyama amakhosi asedlukulu. Udaba lwethala mina ngokubona kwami ezandleni izandla eziliphethe Shenge ngibona ukuthi ngathi kuzawulunga. Ngiyanikeza lelo themba ngoba nami qobo lwami ngizalilandela lolu daba futhi ngizababambisa isinyathelo nesinyathelo. Ngalamazwi nina besilo bewuthi sikhanyiselane nje usazawubizwa ngoba kade kukhona amakhosi nje sisazawubizwa uZulu wonke khona lapha emashobeni nesizwe neinduna ke bebeke nabo izikhalo zabo ngoba sekucacile inkinga yiningi. Laba bantu mina ngizawubeka nje besobala nabesilo ukuthi into ephazamisa ithala nengonyama trust niyothi ngasho khona iqembu elithile lepolitiki elinesandla semfene kulento niyothi ngasho. Nina besilo ngiyakhuleka kakhulu, ngiyakholelwa kuNkulunkulu nasedlozini. Ngiyakholela ukuthi sizawuphumelela sengizulu. Suzulu wakusasa, suzulu wanamhlanje. NoZulu wayizolo kade ekhona. Inhliziyo nemoya yethu kwesiyikho makhosi asedlukulu kakusimame njalo einhlizweni zethu futhi ezikhathini einzima kangaka. Amakhosi amaningi ke manje ontanga yethu sizingane bakithi kodwa sinenhlahla khona bakhona makehla naye inkosi usibiyi khona. Bakhona amakhosi amadala asibhekile ukuthi senze kuyikho yini. Ngalamazwi ngithokoza kakhulu Nkosi yamaqadi ngiyayibona. Ngiyathokoza uMangethe ngiyabonga Nkosi yesizwe.
ondla ngamandla ngeke niqede nonke makhosazile asibambisane nina besilwe isicelo nje esisuka ezulwini okuyithempeli lethu lapha ekhaya okumzwini ngiyathokoza nina besilo inkosi nibusise.